wa Bliss Boy. And then lexi ni xi hleketaka ku hi fanekele hi reacta ka wona music video loyiwa. Vonani that time a ni nyamalalini ka channel ne ni zame matimba ya mina hinkwawo ku ni avoida tinghoma ta xigaza, ni avoida ti-music video ta kona. Reason ku ri yini i ku ri like loko ni bona swilo before eveke ni ta ka channel ni ta reacta swi va swi nga ha ri genuine, so swi va swi nga ha ri a swi hatlisi hi mhaka ya ku ri se na swi tiva why ni ta pretend ka n'wina nga ku swilo a ni swi tivi ni kha ni swi tiva. Otherwise music lexi nga ni tsakisa ngopfu hi music video i ku ri ku na 3 months humini mina na 4 months nyamalalini. Swi vula ku ri loko ni nyamalala music video lo a wo huma music video leyiwa yi na 7,880,000 a ni swi tivi ku ni hlaya swona tinambara a ni nga pasi swona swa tinambara exikolweni. Otherwise vaseketeri na vayingiseli va Gaza Reactors lava ku mi tisela kahle Bliss Boy a ku tshunela featuring Life Enhle official music video i reaction video ya Gaza Reactors. Otherwise u nga rivali ku subscribe u yingisela music wa u vona kahle ti-video ta Gaza Reactors. Dion u nga rivali ku mita mara mani u le ku nyanganyeriweni ne. Otherwise vonani ni vona van'wani va ku basa, ni vona ti-king ti tshamile le tlhelo na Mazaza Phudiwe Khasongo. Otherwise a hi reacteleni ka wona music video leyiwani i mzileni this month na energy yin'wana yo ka yi nga tivikani ma swi tiva mara vaseketeri na vayingiseli va Gaza Reactors hi leswo. This is one of my favorite tracks. Karata xiza lexiwa vo na swi tiva ku mi xilavi a ma ha xilavi kahle a ma ha xilavi xi fike hi tinamba ni twa nga ri sometimes ni twa nga ri Bliss Boy ne loko ti fike hi power hi G power so ti faketela energy leya hinkwayo and then sweswiwa divide ku relaxa so like a ri jahanga ti jahelangi nchumu mara damani music wa grand ne xi fitini damani a ni lavi ku hemba xi fitini damani music wa grand hi bafo. Imagine ti-track ta xona letiya vo Tiboza vo Maseve wa mina vo hala ka hina damani xi fike hi power hi bafo, xi fike hi power. Even though I've seen ti-comment ta n'wina ka TikTok loko damani a posta content it seems like a ma yi tsakeli content ya yena a ma ti tsakeli tinsimu ta yena. I think like
mara vonani langusani music wa Damani mi langusa like la the way xi nga elevator Xitsonga hi ndlela ya kona fast nyana xikarhanyana Damani xi elevate ndlela ya Xitsonga. I think like hi fike hi tiva Bliss Boy just before hi tiva Black Myth, and then Black Myth mari ku ngrandini na sweswa ai Damani xi veke Xitsonga so life enhle Damani vele mota loko va ku life enhle mina ri da cherry pero man chikili cherry leyi nga cherry leyo man cherry leyi nga yimbelela na Bliss Boy ka track leyi ya a ni nga fasangi munhu a titwela mabyala mahanyelo lama wena mina ani ma twisisi yeah my that cherry anti nga ri cherry leya mi ta ni khomela man mi ta ni khomela hi le ku dyondzeni hi masiku hinkwawo ne mi ta ni khomela. This video was directed by I think alaba swiswa fancy I ri swi koti ku hlaya vito ra wena yini u yi directile music video leyi Taga wa swi tiva. I think like you could have done better than this song is so beautiful go like i nga director swiswa so and hembi man video lewa it's very minimal. I think like ya shorta video lewa music number 1 mara video ya shorta ani enjoying music video leyi. I think like they can do better than this, the director can do better than this. I know like fancy is classic, it gives hip hop vibe mara ne I think like he went very minimal if it's a he u shotise swo tala ka music video lewa mara song baka mani timpahla music mara kushotise swo tala action shotini lawa. Otherwise vaseketeri na vayingiseli va Gaza Reactors, that was Bliss Boy afamba kahle na life enhle ku ri music video ku ri reaction video ya Gaza Reactors. Ani swi tivi ku ta reacta ka yini after here, ni lava ti music video ntsena ku ri hinkwenu hi ta kota ku hungasa swin'we. Vaseketeri na vayingiseli va Gaza Reactors, ni famba hi vito ra Dear Valentines ka Facebook, ni famba hi vito ra Gaza Reactors ka YouTube. I tshemba ku ri leswaku u ta enjoy ya video leyiwani. Otherwise kusuka ka mina ku ta ka wena u nga rivali ku subscribe ni ku rhandza rirhandzu ra love naswona mina na wena hi ta vonana kambe ka video leyi hi leswo. Mina ni Mtsonga, mina ni Mtsonga.